ntabwo intego kwari ukurasa Uvira, intego kwari gucecekesha intwaro za leta ya Kongo ziturasa buri munsi. Twasabye Burundi ko bwaba ku butaka bwa Kongo. Presence y'Abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi niba badahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bapfa kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ibibazo byinshi byabajijwe mu Gifaransa, ariko situasiyo harakoresheje mu Kinyarwanda mu giregwa bitagoranye baba babyumva Ikinyarwanda. Ikibazo cya mbere ni ikigendanye n'amasezerano aherutse gusinywa Washington hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi. Nagira ngo mbabaze, ahise mu myaka gatatu ntabwo mwari muhagarariwe muri aya masezerano, kandi tuzi ko ubwami ari bwo muhanganye Kinshasa, mubivuga nk'iki kwa mutari muhagarariwe, ese ntacyo ababwiye? Ikindi kibazo cya kabiri ni ikigendanye na situasiyo igendanye n'ubwami bimeze kuri kukwakira kuko bamwanyumvaga ngubu by'ukuri no muri opposition cyane igendanye n'uko ahise mu myaka gatatu yashaka gufata uburyo Uvira kuri kuvugwa. Ese nahe makuru murateganya ko gufata Uvira cyangwa speculation? Hanyuma se nimugera muri Uvira murateganya no kuzamuza abaturage bashyashya b'igihugu cy'u Burundi, kubana mutera igihugu cy'u Burundi? Agira ngo byakozwe ko mudateganya kuba mwateye u Burundi, ariko misi yashize kuko byagarutswe na misoro y'amahanga w'u Burundi yagaragaje ko kuba kwe gushyikira u Rwanda kandi bari kuko abashinzwe kandi rwanyu gutera igihugu Destinia. Murakoze cyane. Mahirwe Gerard yarabajije ko tutaserukiwe mu biganiro byabereye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabaza ko nta kibazo biteye kuba tutaraserukiwe. Ibiganiro by'amahoro biri kubera ibihugu byo hanze, harimo ibiganiro bibera muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibibera Doha mu gihugu cya Qatar. Ibyo biganiro biratandukanye. Ibyo muri Amerika bishinzwe gukemura ibibazo by'amakimbirane biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kubera ko Kongo yiyegereje FDLR ikazambika, ikaziha ibikoresho ndetse ikaziha n'ubushobozi. Ibyo bikaba bitera umutekano muke ku gihugu cy'abaturanyi, kigatuma igihugu cy'abaturanyi kibarega ko bashaka cyangwa se bari guteza umutekano muke. Muri ayo makimbirane rero, ibyo biganiro Doha ntabwo bitureba twebwe. Ibyo bigatandukana n'ibiganiro biri kubera Doha by'ibibazo biri hagati y'abakongomani, hagati yatwe na leta yacu, bitareba ibindi bihugu. Aho ngaho nta nubwo ari ukuba ngo turaserukirwa, ni twebwe tujya kuganira na leta yacu. Rero ibibera Doha, ibibera Washington ntabwo bitureba. Turabikurikira mu makuru kimwe n'uko dukurikira amakuru yose, ariko ibitureba ni ibya Doha, ntabwo ari ngombwa ko duserukirwa. Icya kabiri yabajije ni hejuru ya Uvira. Byavuzwe hano, wenda kuba tumva ururimi rw'Igifaransa ndabisubiramo mu Kinyarwanda. Ntabwo iyi mirwano y'ubu vuba igeze hafi ya Uvira, ntabwo intego kwari ukurasa Uvira. Intego kwari gucecekesha intwaro za leta ya Kongo ziturasa buri munsi. Ndatangirira ku kibazo cy'uko igihe cyose twari muri iyi mishyikirano bakomezaga baturasa. Nta nubwo barasaga gusa kuri ligne de front cyangwa se hari abasirikare, barasaga n'ahatari abasirikare. Muzi amadrone yagiye arasa Masisi, kandi Masisi ubu nta mirwano ihari, akarasa abasivile. Muzi amadrone yarashe mu Mikenge, mu Rugezi, mu Rwitsamuku, aho hose hagiye haraswa nta basirikare bahari, akarasa abasivile. Kubera iki? Kubera ko batubahiriza ayo masezerano. Twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko haba ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition
nziza hagati yacu nabo kugira ngo ejo hatazabuzare ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamuteye. Nabyo leta ya Kongo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo cyaba zone tampon, yanga ko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu niho tutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano. Iki gihe cyose n'ibyo dusinya ko babisinya bikuye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza guterwa dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko ntikigire icyo bitanga. Bigeraho rero twumva ko tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi niba dahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'u Burundi kuva muri Kongo. Reka maze nsubire inyuma gatoya mvuge ko u Burundi ntabwo buri mu bibazo biri muri Kongo. Ibibazo biri muri Kongo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe. Ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes du conflit ntabwo Burundi burimo. Uburundi buri muri Kongo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Kongo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira ku butaka bwa Kongo ibihumbi n'ibihumbi kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Burundi buri gukemura muri Kongo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Burundi ko bwaba ku butaka bwabo. Presence y'abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icya mbere baje guhindura intambara ya politiki bayigiriye amoko, igashyira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri mugenzi wanjye yabivuze neza, mu minembwe hatuye amoko, abashira, abafurero, abanyitu, ababembe, ariko bafata communauté imwe gusa bayigira cible. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu minembwe ngo ajye mu yindi mu wundi muhanda cyangwa mu yindi village yose cyangwa ngo arebe isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha bagiye bihishe banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu bane, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye nabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigara, ariko niba nta masasu musanze n'isukari, umunyu, amavuta n'amasabuni n'ibyo byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka, babura icyo batoramo, ariko bagana kubitanga. Uburundi bwakomeje intambara kandi buri muri Kongo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twagusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukirwa
kibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro.